Pa evo, jednostavno kao što smo najavili, mi smo zbog pritisaka upućeni jednostavno prema poljoprivrednicama i svaki dan povećanje tog pritiska, ne samo poljoprivrednicama, već i uopšte u situaciji u zemlji. Mi smo došli u situaciju da sa ovim ministarstvom poljoprivrede i vladom više ne možemo da funkcionišemo, da razgovaramo kao poljoprivrednici. Uputili smo zahteva u ministarstvo za razgovor, međutim nismo imali odgovora, ništa, tako da doneli smo odluku Bedovincima iz boje skup udruženja, gdje smo doneli odluku da izađemo zajedničke proteste. Jednostavno ti su zahtevi smena ministarstva, celokupnog ministarstva poljoprivrede, kao i predsjednika upravnog odbora Marjana Rističevića i premijera Vučevića, ujedno koji je, da kažem, sve to pratio svo vreme, naše te razgovore, dogovore, i gdje je on bio garant za sve postignuće svih dogovora. Tako da, mislim, sa nekim, kažem, vodećim državnicima, premijerom i ostalim koji lažu, mislim, nema svrhe pričati i bilo šta drugo. Pa koji dogovori, Milane, nisu ispunjeni, jel se na nešto konkretno odnosi? Pa da vam kažem, mi smo imali od maja meseca prošle godine, imali smo postignute, znači, dogovore sa ministarstvom, smenom samog ministarstva i svega. Ti dogovori su počeli svaki put da se pomeraju. Ministarstvo poljoprivrede se uključilo jednostavno u razbijanje udruženja i upravljanju sa drugim udruženjima. Ajde što pravi podjela, već jednostavno ucenama odbije od, mislim, kao sad s nama pasivni status i to. Mislim, to je pritisak koji ne može da se podnese. Evo, mene su dolazili ljudi kući, kaže, zašto bi na proteste, ali oni stvarno ne smiju. Mislim, to pokazuje gde živimo i kako se odnose prema nama, tako da... A kakav je plan za danas? Dokoliko će trajati protesti? Plan za danas jeste da znači, od pola 12 do 15:00 ostanemo ovde. Iskupili smo se, znači, u pola 12 i jednostavno da odamo i počast preminulima, žrtvama, tako da sad nastavljamo mi protest naših poljoprivrednika, koji je ujedno protest podrške svim nezadovoljnim, znači svim nezadovoljnim ljudima u Srbiji, i jednostavno mi tražimo odgovornost svih ljudi koji su na funkciji, koji vrše zloupotrebe službenog položaja, da jednom za svagda isteramo pravdu na videlo i da živimo kao sad normalan svijet. A za dalje? Pa, kad se sve to sredi, vidjet ćemo, mislim, ne znam šta. Ako mislite na dalje... Na organizaciju protesta, to ćemo sve vidjeti danas u toku dana, šta će se izdešavati. Možda će ministar da da ostavku danas u toku dana. Možda vidjet ćemo šta će biti. Mada mi nismo optimisti sa tim stvarima kojim se oni bave, tako da jednostavno ministarstvo poljoprivrede postalo je sama uprava za agrarna plaćanja, gdje imate 7 službenika koji su tamo. Tako da, mislim, to je sramotno i prevazišlo je sve granice.